Sandžaka na padinama Mokre Gore iznad Kosova, 15 km više Mitrovice, uz Ibar pa do Ribarića, prostire se brdovita Gorštačka župa ili nahija Kolašin. Njegova severna granica ide bilom Rogozne, a krajnja mu je južna tačka na brdu Višerudnika u srezu Dreničkom. Svojim gornjim tokom protiče kroz njega reka Ibar. Ibarski ili Stari Kolašin se nalazi na krajnjem severozapadu Kosova, obuhvata administrativnu teritoriju opštine Zubin Potok i pokriva površinu od 335 km². Naselje Zubin Potok predstavlja administrativni, kulturni i sportski centar javnog života Ibarskog Kolašina. U središtu ovog prelepog kraja se nalazi jezero Gazivode i protiče reka Ibar, na čijim obalama se nalaze obronci planina Mokre Gore i Rogozne. Zbog svojih prirodnih lepota, Ibarski Kolašin je pogodan za razvoj aktivnog turizma, odnosno turizma u prirodi. Tokom ovog putovanja kroz Ibarski Kolašin obići ćemo deo prirodnih lepota, turističkih sadržaja i upoznati običaje ovog kraja. Naša prva destinacija počinje iz centra naselja Zubin Potok, stepenicama koje vode do uzvišenja Gradina. Ova jedinstvena atrakcija predstavlja pešačku stazu od 712 stepenika do vrha Gradine, gde se nalazi uređeni vidikovac sa kafićem, mestom za odmor i roštiljanje. Svake godine se na stepenicama organizuje Sky Stairs trka koja okuplja najbolje atletičare iz celog regiona. Planina Mokra Gora ili Lepotica Balkana, kako ju je nazvao čuveni geograf Jovan Cvić, godinama privlači turisti i planinare iz celog regiona. Nalazi se između opština Zubin Potok, Istok i Tutin. U delu planine koji se nalazi u Ibarskom Kolašinu postoje mnogobrojni vrhovi koji su atraktivni za osvajanje, a među njima su najznačajniji Perim, Kurilo, Radopolje, Crni krš i Rezalska glava. Krenut ćemo planinarskom stazom put Berima, odakle se pruža pogled koji svojom lepotom oduzima dah. Zahvaljujući Outdoorin inicijativi za razvoj turizma, u Ibarskom Kolašinu je obeleženo preko 120 km planinarskih i biciklističkih staza do najatraktivnijih delova Mokre Gore. Opština Zubin Potok broji 64 sela. Tokom planinarske ture put nas vodi preko Gornjeg Jasenovika, Rovaca, Jabuke do Velike Kaludre. Ukoliko planinarite ovim krajem, iskoristite priliku da napravite predah u nekom od seoskih domaćinstava i upoznate ljude i običaje Ibarskog Kolašina. Kolašinci se ponose svojim gostoprimstvom i rado će kafom i neizbežnom domaćom rakijom ugostiti svakog gosta. U domaćinstvima možete biti posluženi i tradicionalnim jelima, pogačom, mešanim hlebom, raznim pitama, domaćim sirom i kajmakom, a tokom zime sušenim mesom i salatama od barene paprike i kiselog kupusa.
Nakon predaha u domaćinstvu Milenka Utvića u selu Velika Kaludra, put nas dalje vodi pod Noberima, gde se nalazi turistički kamp sagrađen u planinskom stilu. Ovo je idealno mesto za odmor u prirodi nakon celodnevnog planinarenja. Uz logorsku vatru u kampu završavamo prvi dan naše avanture. Poslednjih godina Ibarski Kolašin je poznata destinacija za sportske penjače koji dolaze na Berim da osvajaju stene koje dostižu visine i preko 100 metara. Međutim, vrhovi Berima nisu rezervisani samo za iskusne penjače. Audorin je izgradio Via Ferratu na stenama Berima, jedinstveni turistički proizvod koji se sastoji od metalnih gazišta i čelične sajle, zahvaljujući kojima je moguće osvojiti nepristupačne vrhove uz minimum fizičke spremnosti. Ovakva vrsta turističkih proizvoda je uglavnom specifična za Alpe, a Via Ferrata Berim je jedna od retkih atrakcija ovog tipa na Balkanu. Na početku uspona na Via Ferrati dočekat će vas impozantno vertikalno penjanje do pećine gde se nalazi klupa za odmor. Zastanite da uživate u prelepom pogledu na pejzaže Ibarskog Kolašina, plavetnog neba i šumovitih predela. U nastavku penjanja Via Ferratom doživjet ćete još puno izazova od kojih zastaje dah, od čega se naročito izdvaja horizontalno kretanje na litici visine preko 100 metara. Na kraju ove četvoročasovne avanture penjanja na Via Ferrati doživjet ćete osjećaj ponosa i sreće jer ćete pobediti prirodu i sopstvene strahove. Nakon što smo završili penjanje na Via Ferrati, nastavili smo put ka planini Mokroj Gori i vrhu Berim. Klimatske specifičnosti Mokre Gore pogodne su za razvoj bogate i specifične flore i vegetacije. Na ovoj planini postoji veliki broj retkih biljnih vrsta, kao što su munika, molika, smrča, jela, beli i crni bor, kao i brojne lekovite biljke. Ova planina je bogata i životinjskim svetom, a meštani sa ponosom ističu prisustvo medveda i tetreba kao retkih vrsta. Mokru Goru naročito krase mnogobrojna planinska jezera, izvorišta i potoci po kojima je planina i dobila ime. Berim se nalazi na 1731 metar nadmorske visine i predstavlja jedan od najatraktivnijih vrhova Mokre Gore jer se sa njega pogled pruža na Kosovsku dolinu preko Mitrovice, Vučitrna i Prištine do Ljubotene na Šar planini, zatim prema Pančićevom vrhu na Kopaoniku, kao i prema Crnom vrhu na Rogozni. Na silasku sa Mokre Gore planinarska staza nas vodi do Vidikovca, odakle se pruža nezaboravan pogled na jezero Gazivode. Ono je nastalo pregrađivanjem reke Ibar i zahvata teritoriju opština Zubin Potok i Tutin. Ukupna dužina jezera je 24 km, a najveća dubina doseže 107 metara. Brana Gazivode je izgrađena od prirodnih materijala i predstavlja jednu od najvećih zemljanih brana u Evropi. Jezero Gazivode predstavlja značajan turistički, sportski i ekonomski potencijal Ibarskog Kolašina.
Tokom leta privlači pažnju plivača, kajakaša i drugih ljubitelja sportova na vodi, a ribolovci se mogu videti tokom cele godine, jer je jezerska riba izuzetno kvaliteta, naročito smuđi šarang. Sunce se polako kreće prema zapadu i označava kraj našeg putovanja. Raduje nas pomisao da ćemo se ponovo vratiti, jer nas u Ibarskom Kolašinu čeka još puno uzbudljivih avantura.